Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Panitia, yang terhormat kepada Kepala Desa Plumbon, seperangkat desanya, yang terhormat kepada sesepuh masyarakat. Apa sih Mang? Masih sambutan kok, lagi sambutan dikit panitia gini. Bodoh kapan lah? Yang kok juga gimana? Oh iya anu kaulan tak? Oh penghasilan. Ya penghasilan pada acara mau ke setengah jam penghasilan mah. Bapak Daryono pemasukan dan pengeluaran pada tahun 2026 ya. Acara munjungan Mbah Buyut KTP rekes. Guyon je. Buyut apa sih ana? Buyut Cimung. Orang panitia ya publik kalingan. Aduh, kayut. Kita tunggal. Wih sida. Kita. Wilayah kita. Wah, angot. Nah, lo orang harga ya. Nah, gak separuh bah. Dere, sing bocah awaknya kayak blak-blak. Nah, ini jakabe orang der. Nah, bocah. Tak iris kupingnya sih lah. Kuping mah, rembelan inge. Baik, sik. Aduh. Kita kelingan. Oh, jaga raga. Jaga raga itu sekian bisa aman damai. Bang, sudah masih kira magawe sih bang. Bagian lara kaki yang Nah, ya mulane nangkung wadon iku aja lo yang enak. Iya. Bakal lara kublena. Kayak yang dimis lah di Baturi. Iya. Jaga raga ke bang. Jaga raga. Nah, mau kah? Dia Sari. Siapa? Dia Sari. Dia Ayu Sari. Dia Ayu Sari. Iya. Meteng kenang. Meteng apaan nih? Kerasukan, keranjingan. Iya keranjingan. Iya, awak ragane anak. Sukmane hilang, Sukmane. Sukma lagi dagangan kung. Jih, itu Sukmaku. Kok? Kayak itu. Prakot. Dewe akan gini. Jih, piraan. Tak bakar dong jangan kopi nih sih lah. Harus apa? Kok baik yang lagi bisnis. Ya maksudnya kita nih takunan orang bang. Pak ya takon. Iya, takon nih. Arane siapa? Boncel. Ya wis, ku takon. Piraan. Batangku karsa pakai nih. Hilang. Oke ya wis. Batangku Pak. Dia mancak maning be karyangnya kah? Kan teranya ya barang. Hari esok teranya aja. Cik. Kemudian je. Bucak. Jeli sih lah. Apa sih Kang? Wis lah. Masih sambutan bah maningan. Jaga raga. Anu nama kita ku setelah jaga raga bisa aman ku enak. Wis balik maning kayak mau. Mau kita setirik pengen kanda Mang Doe. Ya kanda Pak. Kanda masalah pertanian. Baru dewek orang. Dewek sing ora. Nah. Ya iya kan. Kita sakin nyawa ningalas. Kidulan sakin lagi tandur. Nah. Tandur maning bae mana mah. Reangkan kok lagi kan mangkat karo rabi kita. Iya. Nunggangnya motor. Karo boncel biang. Nunggang motor. Bang motor. Wayahe nyedot. Banyunya langka. Jadi kita ku teka nyandi warak ora jage mang sawah. Jage ngudunaken sedot mesin. Ada persetan kuntilanak man. Masalah setan bae kita. Wis lakap ragam. Ladala. Ladala. Anak grembel-grembele. Wong lagi
Sing. Weh. Bucok. Tak keluar akan cingkak kasih dah. Bucok cing. Bucokku. Anu nama kita kulok pikiran. Pikiran priwen. Wah iya, palingan bocah tanpa jaksa satu. Ketek, kue. Kabeh gue ini makan. Halo, serius. Serius. Kayak kanda lakon gini awas. Lalu kanda lakon tua. Iya, tumpangi wajeng kan bener sih nah. Tua ke sandiwara karo Rainira. Iya. Pada kuyonan gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita Iya. kita nyedot banyu. Nyedot banyu. Heeh. Mung kita wis prakat nyedot banyu mang doer kita kan liren. Mesin sedot digawaning gubuk. Sewise ning gubuk. Dek ji, ayo ji. Aja mang sewak. Ah. Tak tulak cangkem sih komeng. Bareng kau ngomong wadon bae. Ampun kaya. Oh, sutradara nyewa terus aku dadine aku. Aja guyon ya, Kang. Hei, on lakon tuat alas tinjo moyo. Iya. Cak kesek-kesek ka, Bang? Ayo sok. Wardaya. Nun. Ah, paraye. Saya jadi lakon. Saya pun di Wardaya. Kin Abah Tarjo. Abah Tarjo. Kin awas. Sing duwe kenong. Kanan nyedot priwen kana. Ya, maksudnya kita nyedot ning sawah. Wis berangkat ning sawahe. Ya, diesel kan. Kita motor kutak taroning Gubuk. gubuk. Kaya. Blagro. Mung kita pengen gawe wedang. Gawe wedang. Ya artis sore. Ya sering kita pegel ora ya. Iya. Barang anak boncel biang. Mung kita kan pertalit. Iya. Karo banyu ku diwadahi ning drigen. Sing pada bae. Pada amper gampang nyangkolakene. Nah. Iya. Ya eling-eling aja. Iya. Jadi kita kan Mang Doer langsung ngublek tebruk ora ya. Tebruk. Mung ana suara. Waduh. Kang Ijih, ayo penjol. Aduh Kang Bonggel pating beseset. Kang Boncel. Aduh Bang Boncel pating beseset. Aplairan maning tah. Boncel biang. Beli. Jadi kita kepenasaran orang. Hari wong ning gubuk sawan ning alas mendapat petang jimat. Jadi kita ku cekrek. Langsung dicegrek. Cuas. Nang apa ku nek? Anak Banaspati to gede, obong. Bruno cedus. Anak gledek. Kidulan ngabokat. Beli lah aja no. Apa anak jin? Duduk uwen. Kuntilanak. Anu rapi kita kan cewek. Si taneku Roden beda glong. Menengah glong. Koma masih 18 tahun ke bawah menengah glong. Kita dumbangi bae bareng kene ku. Iya. Enak sandiwara kono. Ikan endi melu Kakang? Ora dumbangi sih. Iya. Payu. Bocah peguyo ora payu sembarangan. Iya. Ya ari bodi ta aduh Kang Boncel pating beses. Oh iya kecokot ulah bokat ya. Duduk. Priwen. Maksudnya rabi kita ku aturan cewek yang nganggo drigen ning sebelah lor sing wadai banyu barang pun cewek sing nganggo sebelah kidul pertalit nganggone pertolet iya hari rabine kita ku langsung tak obor ku juas Banaspati ora juas gede mana-mana Banaspati jin sing botol metu duduk rabine kita cewek aturannya meten ning sebelah lor. Barang pun sebelah kidul. Barang kita nak penasaran. Nampak peluk baik. Peluk baik. Beli yakin, beli.
tamaman. Mobil siaga anu ngalap tamrin. Mang ajak magbalik ka mang. Hoy. Wajram. Gaya lu ngecelak bae. Tapi nonton sing kadoan jam berame katon wong. Maksudnya kita nek iku banaspati ya. Banaspati. Orang wis keringet sirap limet-met kong. Apa nek? Atur barengan mau ka. Sik. Wong Wong primen. Weh, rangki lagi dugal yakin. Dugal ning Rabinira. Oh, ora lah. Tuh dugal ning Rabinira yang siapa apa? Dugal ning Rakman. Dugal ning Rakman ya pantas lah mau ora dipai bon-bon. Bener dulu. Si nama bener, Pak. Rangki dugal soten, winang wingi kuntas lempiling dokter yakin. Dosa seram. Dosa-dosa apane? Tempiling je dokter. Ditulung malah kebugi. Ditulung-tulung malah kebugi. Biasa remah. Dilutung-lutung. Lutung-lutung kedek. Ya diketek-ketek. Lutung. Ya lutung. Ditulung anak gak goblok. Ya ditulung-tulung. Ya salah yongan gak nafsu. Ari wong ana masalah iku. Hah? Ana sabab lan musabab. Lah iya ana sabab lan musalabe. Sabab lan musabab. Iya selalaban. Nah masalah apa? Masalah kan reang rumah tangga ki lamun ora salah tek hitung karo sikil karo jari. Ya, di sikil karo jari prim. Sikil karo jari maksudnya tangan karo jari. Iya, ya. Tangan karo apa sih? Ya karo jari tangan be. Ya jari tangan gini. Nah. Reang ki wis 40 tahun. Apa nih? Rumah tanggane. Sing 40 tahun bukan rabinti. Dua. Sira mamono. Aduh, ya sira mah geger baik ini. Lagi ini masalah ini. Ya maksudnya masih kira anu. Ya karo rabi dewe, beli. Ya. Nah, barang anu lebih bidang bingiku. Wong wadon ku maling-maling. Aduh. Oh. Je, masuk angin dulu. Ya bokat ora. Iya. Dadi tak gawa kenang rangku. Iya. Ning kono ning sapa klinik. Sapa klinik? Ning kono ku. Klinik. Iya ning klinik. Media Farma. Media Ya klinik karena klinik Media Farma. Media Farma kah? Iya. Iya tak gawa mono. Iya. Barang Bu Sun. Nun. Ini dokter. Iya. Dokter. Ya. Bu Sun. Nun. Emang dokter jadi sirah. Ya ini dokter ya. Oh sirane. Bu ini Sun, istri saya mongkok-mongkok bae Sun. Iya. Ora. Barang anuku diperiksa kenang ibu bidanku. Iya. Ibu dokterku. Iya. Dibuka beli. Oleh diperiksa. Tol. Aduh pai tal. Maksudnya di sing kene ning kuping. Oh Walkman. Walkman mah perantin ngrokaken dangdutan goblok kan. Sira siapa? Yakin sing kene ning kuping. Oh, detak jantung. Detak jantung. Maksudnya... Detak jantung maning kene. Jangan ngrokok ning kene on. Ya kun maning mengkenen ke tol. Oh. Sik. Cangkem bisa. Takam pesin, wetenge sira. Oh, maksudnya maning Seteropop. Seteropop. Stetoskop. Apa? Stetoskop. Ari wong orang ngerti bahasa kebidanan ku sira ku jangan macem-macem. Ya maksudnya alat dun lah. Ya alat sing tol mengkonon ku. Iya. Nah, barang jare ibu bidane alhamdulillah je Pak. Bayan. Bian. Iya. Maksudnya ke rabine dikake saking ke meteng. Oli papat. Iya. Oh, yakin. Masuk gecek wes sama yo. Wah, gecek apaan lo kadar seminggu ping telu. Maksudnya produksi. Ya produksi terus gini. Berarti siraku subur makmur lebih jita. Itu masalah subur makmur rumah tangga 40 tahun wong wadon ngondong ya Iya benar. Mung bae jare dokter aku ngomong kaya nen. Ya. Wetengan mah joli papat. Tapi sayang apa? Kandungannya lemah. Barang reang ku penasaran ya beli. Iya. Wong wadon tek singkap, wetenge tek deleng. Reangnya kan ngomong. Iya. Karo dokter ke. Iya. Oh, Sun maafin ke, dudu lemah daging, Sun gini, daging kuno. Ora jare reangnya.
Barang dokternya kuku kandungannya lemah, daging, otak tempiling bang kenang reang. Dugal sih. Goblok. Ya dokter sih goblok. Kira ini dah si goblok. Sih aku nyawoti reang. Oh, nyewot tirang nyewot. Dokter yang ngomong kandungannya lemah. Dari dokter ya? Iya dideleng dicuit di daging, kini di daging goblok kuno. On. Oh ono apa nih maning? Lemak kudu lemah buat tengiran dudu buat tengrabiniran Maksudnya sing lemah ku apa nih kali nih? Kandungannya lemah. Ndut melulu ning kene nih. Ya ngangel temen ya. Awas rabiner yang ki mongkok bae. Ya. Diperiksa meteng oleh papa. Papa. Ya beli. Ya. Mencari dokter kandungannya lemah. Tak deleng kuning kene ku daging lulu kini, daging lulu. Kingkong ketek. Apa lutung? Lutung wis mati. Adi cek sira mah. Maksudnya kita mah kandungannya lemak, kudu kandungannya isinya lemak. Maksudnya kandungan lemak ku apa? Bayinya siraku lemah. Lamun aduh sira ki ngomong salah ini. Inggal bengi. Oh, masa kandungannya bayinya lemah, pune gawe lempung sirane. Ya sing kelingan hari siraku wis tua. Ya iya tua. Bagian sering kok gak. Siraku enter. Siraku kayak beru-berua. Maksudnya mah kandungannya lemak Kong. Apa sih? Bayinya ki lemah, bayinya ki. Bayi itu lemah langka bayi lemah kecuali bocah cilik gawene lempung. Ya. Goblok ini Siraki. Jangan berjelasin ber. Enggak belum. Dua ere mati je. Maksudnya mah kandungannya lemak ku. Apa sih? Bayinya ku lamun anu mah kurang polio. Ya dirung ngerti ya dirung anak polio. Maksudnya kurang diperiksakan nak kuno. Sering diperiksa akan sering. Kono lamunan bayian jeprocot. Projol. Sakit-sakitan bae. Kuno. Ya iya. Maksudnya apa sih kuno mengkononku? Ira ku ilok beli sih. Apa sih? Ariano ilok di basu beli. Oh ya sering tak basu. Widang wingi be motor tak kisrik-kisrik. Maksudnya kita mendebasi soten watang rabinirae. Kok dingin. Ning kana pada mongkok-mongkok pada nyidam dah. Ning sebelah kan. Idik tengeling. Oh artinya kayak konon. Ya kandungan aku lemak. Dudu lemah isinya lemah dudu. Kandungannya. Ya iya. Warteg plastik iki kamber aja merojol. Merojol dak kuping ira. Apa sih ini sih? Maksudnya supaya raket konon. Dudu raket. Apa sih? Diperiksa sing bener. Ya kungku periksa sing bener. Maksudnya diopeni sing bener. Ngomong dokter Ega. Ngomongnya primen. Aja terlalu berat-berat ya mulai. Nah, ya iya. Mulane sakine tek taroning dhuwur bupet bae wong wadonku. Amber apa? Amber apa? Ya amber aja mula-mula beli. Kira neku anakan tikus apa? Ya maksudnya masing bener konon. King rokna. Apa sih? Reang karo sirakan maning-maning nggal dina nggali kuburan. Pegelan macet lagi jam. Pegel ya beli. Iya. Nggali kuburan maning. Iya. Nggali kuburan maning. Pegel ya. Reang pengen alih profesi sebenarnya mah. Ya, arep dadi dukun. Arep dadi dukun. Waduh, dadi dukunku zaman sakin awas. Singa ke pada mancing penjara dukunku. Penjara. Cik. Dak ngomong reang. Artinya singaran kayak kononku. Ya beli dukunku wis ajalah. Sebab singaran dukuniku ya beli memduakan Tuhan. Primen sih maksudnya? Ya kadang-kadang wong beli lor kidul kenang wong. Iya. Kenang kian. Iya. Santet nang gilang. Iya. Ku aja. Beli kena. Tadi sirane harapan primen. Reang karo sira pindah profesi yuk meng Jakarta yuk. Nggawane kardus. Karo kas anu pun karo itar cilik. Arep apa? Ngamen. Ngomong apa sih? Blenak wong ngamen. Dasare blenak. Kone buat digawani Satpol PP. Tebakian enak gak digawani Satpol PP bling mikirik tentang keluarga. Ya, sirane ku wong ngamen bisira kudu bisa nembang. Bisa nembang. Genjreng toli kodok kena kardus menden tempiling ning wong. Ya justru pin belajar sing awit sakian. Ya. Lamun pinter engko sira tegawa ning KDM. KDM Jakarta maksudnya mah. KDE. Iya KDI. KDM. KDM. Arep nglembur pakuan sirane. Maksudnya meng KDI konene. Melu kontes manuk. Kicau mania. Oh iya. Maksudnya kontes dangdut
Ya yuk latihan. Ya iya latihan. Sok. Akademi Wolu wis dibuka aja. Nah. Oh, Akademi Wolu wis dibuka. Lamunan artis kah? Dari sira kayak artis apa? Lemu konon. Ya. Lemu semono, ya mandra bae lah. Ya. Vokalis weng. Vokalis goblok lu. Pada vokalis Betawi. Jare yang melamun tekang dikoni kacamata kayak Subro. Kayak Subro. Oh, bener. Nah, si Raki ngajak kenang artis Koreanya sing mupuki. Dikasih nembang. Iya engko sira tak daftaraken ning reang. Sirane sanggup tak kok. Oh, ya kecil wil-wil. Anune mana sing request? Apa sih? Ana sing nonggoni bae. Sing nonggoni bae. Jaluk sumur sanga. Aduh, sumur sanga. Ana maning dulure reang. Siapa? Sing wilayah Dermayu Balongan Monokna Sakorip. Bapakne Angka. Iya. Jaluke balong sanga. Pada bae. Pada bae. Ana maning. Siapa maning? Sing ana ning Jepang. Bunda Ratno. Iya. Jaluk maning. Jaluk apa? Baksanga. Baksanga. Ana maning. Siapa maning? Sing Papua. Teh Megawati. Teh Megawati. Iya. Jaluk maning. Jaluk apa maning? Kali sanga. Kali sebuayane sanga. Sumur butek. Oh iya sumur. Terbingkis maning. Siapa aja? Kanggo singana ning Arab Saudi ne geding. Noktarila. Ah. Wayak Tegalan.